Misa yo kwijuka no kushabira mugenzi Paul Kamuza Bacenga yabo mu Cathedral Nyamitanga kandi yayibemberwa Vicar General w'itware rya Mbarara Reverend Father Severino Sundugwa akabaye no kwikiza okwine n'ebikorwa arukorekera n'ebikorwa bye akegisa no manzi no muhimbo ngejeso bye student murra. Of course, human life does not pass without mourning, without failures, without all sorts of limitations. This was not different from Archbishop Paul, as it is not different from you and from me. Father Ndugwa yagamba habintu nyamwingi bya Archbishop Bacenga yakorera itwarira hamwe n'ihanga ryona aho yashaba bicirizo kumwegeraho kandi bakagumana bamwijuka. Tugakwezeka tukarwana amashisha n'amakazi tukarebeka ngo ebyatwekise twateka umugora. We keep his legacy. Miseja itabwa muno muhezi wa mukuru w'impanuro z'ishengero ry'ihanga Thomas Tayebwa obagamba hankwatanisa ngiyo mugenzi Archbishop Bacenga yabirane na government no kumusima habo kwebembeze huru yo kurwana sobworo Tayebwa yashabekereza yo kwembere huru yo kurwana soburu bwenguzi aho barukwendeza bariri hanga bakenda kuryikana ha mushokoro no kurangwa kwa sofu na mfu twanganisa bihamwe abo bantu bari basezeza kabiri bakumurike n'abana bi n'ibyo twumvise okwerero kuhendera misa Vicar General abasacerdote hamwe n'abanyabuzari ba Archbishop Bacenga bahasera resturo cya Bacenga ukongera kumushabira Bacenga kamara imyaka 5 n'ibira ryo musacerdote imyaka 3 naguma ryo murisa kandi nuwe yabirisha barisa wo kubanzo witware rya Mbarara okumara imyaka 2 nagumwe haza abanyarwanda n'inganangu n'abanyakore nitwebwa juba abo kubo muntu kwakufo oyena ngo muzike abure ebyakozire ebigambo byabagambira abantu burishimo cyabakora enjiri yabira agira nano kwabura abantu byona byeba n'umuntu bigenda n'umuntu konka mwayeterana hamwe mukagumana umushabira n'umwijuka na munonga hizo barge ryafereho nyone ngira ngo ligase yete kwiza kwaho kandi nano kumushabira ngo yagira humura musinje na watu aho nito agumena tushabira nkihanga ahabwa TV West nda Aidan Bataringaya.